tegul meneng ngelem. Meme nak len-len. Sinah lemah gantung nih. Baru kesabang pingsan yo. Dilepatane mati lantas anak ini anak ujian dirago lantas anak do dini. Sinah dirago kalman urusang nih. Medak gitu. Perbani sengadunya nawang. Paling long yo ceplai. Wentanane Riki. Aduh, sapuniko cernane wentane luli tekanen itu. Ngoda dari dumen jani ada nak pani mai. Don di diang sapun api tekanen berdak sapuniko. Kewalan sing pida ban gelangan nang sapun api. Ngoda dari mara ada nak mandi ke bawahnya. Bibi sah sebungka. Kengken sejati niat bibi. Yang wau niko nak mapi-mapi pingsan. Angkat cokor dewa kayon bekolam. Yedan sapuniko sapun dong-dong cokor dewa. Dadene kena bibine ngai dayung ini. Angkat gelangan dia Mutawang, mutawang. Nih kengken bilang ketarang yo kumpat. Basta. Maro irago ngerti nih. Angkalang ono sesengak nak muangi kuning nasak duren, nak loh nasak mangi. Sing ado juari nak loh kang ngajakin irago muani. Dang lungo bilang ketarang yo bungkat, artine sing ngajakin irago banyak bareng tidur. Medak itu mun yang dewe rawuh kono ben kori. Kale yo jak bareng tidur. Yang wayan itu megante. Aku nasibku ada cewek gratis. Misi ngali angsal apa kal butuh do? Iki sembayang batas lanong nanot. Bisa ban mepasang-pasang. Wes maro kadang melaipin anak lo. Dar, bangun. Raman tekan ngebecalo not. Wah, di jelembok kalung kuala singnya bangun nek lah milu sih. Niki artine cokore dewa sing manapo. Nah, sakit hati boy. Lo mungkar makane yang dori. Kayak rago dari tukang ojek kan. Ben ada dua kali pasangan bunuh angai banyak penduduk buntar. Mula biasa kali kayak gini. Kan dikebos jadi DPR. Angkat yang ngalang bangun. Yang siang bangun bisa suntik kok jadi mundur. Mula biasa kali kayak gini. Neboknya nak pingsan, neboknya nak kesekalang, sing batang yang batang tidur. Ijo ada nak pingsan. Marahnya kok. Ada lo sing intip lah nih. Intip kengen. Intip dia nak pingsan uluk-ulukan. Pangnya rago melait. Ada nih rago nage ngejok, ada nih rago berandalan lah. Saja
iya yo, pasti beranal nih sing kita kudiang kuat kali kayak gini. Bibi, Jokor Jawa sampun napi. keadaan bibi dogen ibusan barang ini sira. Kan nyarangnya Gelah ada masih marangin bi. pasti nih bagus dong ya. Apa nih bagus? Ini centong, di lantang. Oh, ini bagus, Bray. Wong wau di tiang rumah sering si Kiani wangaran. Dan patut di tiang melaksana sapudike resat-sat di tiang runtuhang wibawan Joko Dewa. Biar wanta ledang Joko Dewa mau sen si Kiani. Awalnya beli nak len orang di beli. Tunia naik jernak nih. Seman den tanara. Yang mani nyangkut kebatek antuk mana sapudike. Iya nih pun pacang Ini metaken. Kok yang metakon ampun yang ngalan bukat ya kengkeng metakon. Gelah orang bibi metakon. Gelah sing jual. Oh, niki kan juaranya kan yang sama nih. Kan? Padahal dia dia dan takon nabi. Juru anak istri sarang kali. Tapi ngajeng sampai ini kan keuangan parakan titiang banget ulung turgang ngenes nampura. Kemawinan. Ramangan pun ini rumah sengon titiang. Risampune presiden nyantenang mengwing suwa bawa nama kakare. Kemawinan melat mana mang nauning. Sirering titiang pun. Mang da pasti ke andung uning ayang atur. Sira pesengan. Gelah sing bangi. Asapunnya asapun. Mau bibi mu. Yang kan pakai dia. Lan, Sira pesengan. di tiang sanitaken ang jero. Patut. Mang de jero ni uni. Mungguin wasan di tiang. Sira. Wasan di tiang. Sira pesengan. Dia harga manik wasan di tiang jero anak. Dia harga mani. Dia harga mani. Wah! Lewasnya mana? Pedalam di tiang iwayan werdakar. Mara ya kini. Der. Ne bagus prai gitu ya. Jadi sing sedang melah. Ne bawa libur not. Kengkenang awak taluh ngadasok. Awak aluh ngat ngesop. Gelasing ngelabak di nyaman jili no. Ibul brendo cak. Oh dia mana? Kumpulannya jenik enceng ya. Pangkan muka mekaken. Netri kanang dia harga manik. Meniki siro malah siti. Awas ke si abang Kalau yo pengodang adan, si abang itu banyak naik lakon. Saya nggak gae ya. Dayo nih kita non penawanya nih. Baje na cepo kan kamu. Puniki mepesengan dia harga manik. Raga dia sira. Yang tak kan ragoni. Niki gustian tiangnya mawasta dia argo manik. Adan tiang Sira. dia argo manuk. Niki ragoni mangkuning tiang penyeruan. Penyeruan itu. Adannya Nya nadan. lo cabut apa? Iya. Terus Adannya. oh, ini penyeruan oh. Ini tiang penyeruan tidak dua tongis. Dayang. Ini Nya nadan. lo cabut apa? Pun, Iya. Nanti saya. oh, ini penyeruan oh. Ini tiang penyeruan. Oh, pindah ke dayang. Nya nadan. Aku nang adan kan nang pangkorplak. Sing tadi sawang adan. Lagone bangi sayang. Lagot adan tiang jelek pangsanyo jeung orang adan. Petawang dayane kudiang
dini, penyingaannya dini. Saya jadi ngamunya. Adan lo nyen. Loh, cablek. Lo cap belek. Cablek. Lo dir yang lo cap belek no. Lo cap belek tan lo cap kelopok tuh. Ini ular agak Lo ketian cap nih. belek. Men ini negara apa dan? Negara Riki, kan ini. Mungwe hidangan puniki menawi ledang panagaran api. Mangda Jeronium. Puniki sampun wasta jagat Amardapura jana. Aduh. Tong becek kok bisa. Ren sama tonto pur dewa. Tata sakti. Puniki adi. Nakal sekali ini anak-anak. Dialog kedo. Sing dengar menyang Amaro. Niki Gusten tiang itu abang istri. Adi. Apa ya orang itu? Weh, blak. Wangi saja. Nyelok ada itu. Kawan. Sing kawan. Gini. Idewa dia harga manik itu masih nyai lo cap belek. Mirip ide nak lingsir, suara ten ngerundun bisama. Bisa mau napi ini kan? Panegara Martapura katekeng panegara Wilajita, wet titel puranane tunggil. Niku patut bisa. Gelah memingsiki gelah memisan mai. Cukari dewa. Iya. Binaka tedong jagat Wilajita, Semara putra beli semetoni dewa. Dados beli puniki semeton titiang. Sane mawet saking jagat Wilajita. Beli sampun. Yukti tadi sapunika. Nang beli mengguyu-guyuan. Yakin. Pangkondong 17 nih. Sapunika ampun ayang pisan di tiang. Iya. Ampun ngatur nomor itu enten liyane. Ngadong kang Barakan beli makan jagat duwen sokon dewa dalan santu. Beli lu keren. Nya nawang kumen liwat main. Punika sane gini sarang kali sakesina. Oh ini maka dadu. Ide apa pang pedas? Nawang adi. Niki ane bawaan pun mewaste benar. Sapunika. Puniki ane lantangan mewaste Kamandanu. Masa kamandanu? Kamandanu bener. Ditiangi bentir ratu. Inggih. Titiang banget lungsur pengangkura nyangan. Juaning sani wau. Iwang yuk titiang mati. Yuk tene titiang tenune ngrengangan. Na memang cerita pikiring jagat itu. Yuk tene kayun bi pacang gitu. Menawita idewa sampun ngewikani. Sampai ini kan panegaran beli Wilajita. Ngantos mangkin kantun kawawa dening pratu sane mawit saking undang watu. Beli presiden ngelelandang gumpar desa. Wastu sider harus ketunduk sarang ragani dewane. Puniki. Wiwilan atur para pengapih beli makasani. Beli mulat dening sarira. Wenten pesemetonan misan minon makasnami. Iyan kumandi dados dumadak suweca kawine laruruh seraya kanti. Jatinipun kalau pakuan gegelang makasnami sane gumandi pacang ojokli. Menawi suwecan kawine agar mewastu iriki sane gumandi pinihungtan pangrencanan blene wastu pini harap pertama. Ide beli wenten ring kuring. Belen titi. Ngedang becek kepisah. Ni mangkin ida meluar. Atau wenten ring kuring. Ada becek lah. Ireng simpang. Nak wenten api man.
iwang penampen ring setiang kiki. Yang orang kiki yang nenten elin kesemenong. Sama kebedan mana kiki yang kadi sapu. Yen kayun beli pajang simpang. Dado. Wes dah becik ya. Ina yang alon-alon. Sampun ang beli kedrong. Yen beli lebih kayun pajang simpang. Dado. Kewanten sampun ang rahina di sani mangkin. Iya. Kang yang benjangan di simpang. Wah, yang simpang meriki mang dong roh pedewasaan malih. Ngene. Simo rahe ada lende semau cara. Sapun ikian ini. Idewa mang dong wikaning kalar. Ien prade kapiarsa dening ide beli semetona dine. Beli presiden ngelewat dari ki dan presiden tangkil simpang kepuri dan beli idewo kiwang kirone keduken. Emon idewo sarang-sarang mangkin kepuri matur ning ayang ring ide beli semar putra wet. Mina cita pas semetona pisan ide betul. Ampur ayang pisan di dia. Kang yang benjangan beli. Iya. Gapu ini dah. Ini nawang. Nabi Jokori dewa dorong, nabi durung mimi. Ring sapo nabi kue dengan ida yang risane makin. Nabi dua. Ida yang risane makin ledak kepingin. Udah. Masih sedang kepingin. Jadi kesalahan ibu. Zaman titian. Tapi malah Jokori dewa meragu-ragu. Sampun Nah, gelagat nawang ya sini. Jadi ini apa reruntutannya yen prade gelah lakar tangkil kepuri dikini ngadi pinaka putri pingitan. Yen ale benane lo pinaka dayang, pinaka eman, pinaka wang jeruk penyeruan yadi. Sing lo bisa nguning ayang atur. didiangkan burung, yen didiang burung mandor tempat. Gini lo nah, lo pang nawang. Yen ale yang kelas, hai. Dini martepura, itu di wilayah Cita. Yen ada anak ngeliwat. Dejok pesmetonan. Jelema wong tani klan kaya, jelema putun punukan kaya. Deja marang aja lu. Haru belah liu deh. Yen kepatan lah kerayat tangkil simpang kepui. Langsung boboyo. Yen yang nyupikan jasa pun itu kemarin cokot. Kita becek senang ledang cokot. Pun yen yang ini masih Tenador. Jago napi punika banget cang Jokori dewa. Pemarti kantun makue, kacang rauhan ratu nih kamu. Sampun kami ruwe nang jaga tuh yang salah kau dah. Kengkenang kepo. Pemekancing lawangan. Wawu kemana aduk titiang? Menawi yukti wenten kepingitan dari kering kurian yantan sapun iku duk apa? Cokor dewa kanton mesemeton enten katurin simpang aja bos. Jengah mana tiang punapi atau pikayu. Jajan kepingit, jajan sapu napi pas kemeton nak buatan ngeraukin meriki enten katuran Jokori dewa simpang. Mirip saja misi bola saja. Ini awas tuh kali telah dot nawang jeneng bicara apa? Ada di puri, nangi wasin. Margi tiosan nut pargene mang nomor sidayang raja ngalengan. Green, sosan udah kemargi.
Cepanan. Abad cimangsak. Wih, mau kebiar kunang-kunang. Ais, mau kejar kunang-kunang. Apa mau kebiar kunang-kunang? Ingkat tuh. Weh, jenang cie. Jenang engken cang. Gerang metrek jenang cie. Wah, gerang metrek. Amune bagus. Iwasin aku tuh. Apa? Pajang-pajang kijang noleh cangpan bagus sih kengken. Dia naliang jadi bidang film sembara. Lunang sembaranya. Burito. Kau, ingatin ada di bidang. Ingat. Jangan ibi mau balik drama. Woi, Wih, ajak tunangan. Cang. mana? Ajak rombong. Aja rombongan cie. Rombongan. Woi, Tadok kaki nyonya. punya aja cie. Man, Supaya ketemu balik drama. Senya can gak malu. dia cie gak. Dori can gak. Udah dori. Bang Saru kengken ajak tunangan. Woi, senang. Biar mati lampu. Mampu yang maru mati lampu jaga ses. Woi, jangan gimana cie. Sang kalau Ingkat. labung usaham si pos marak. Gadong nih gimana cie. Tadong na mana di mana. Sing gigi. Men geset. Yang tadong kedut-kut. Wih, dadong kedukut. Sarah lo. Oh, kene jenang cie mang ale tunang. Kengken jadi cium ada jang. Dia nandang cang pemontore cara super kijang. Wih, super kijang. Super kijang. Jelek kalau si super kijang. Jelek. Heh, nas lantang. Oh, coba. Bungut Ulung lantang. nasang. Nas lantang ulung nasang. Ulung. Oh. Supir ngoyo. Nice. Biut itu ulung. Oh. Supir ngoyo tidur. Nengok dan nasnya. Ayo tolong bantu. Kengken. Lah. Super kijang. Wanci super kijang. Apa ada super kijang? Suka perempuan berkaki panjang. Wanci tau? Kengken. Dia nanya itu aduh bocor apa namanya? Batis jaran. Tuh demen Batis cang. sampai. Batis kerbau. Batis itu utama. Demen cang. Batis jerapah. Tahu demen itu? Aweh. Kene nah. Kengken. Pangdo liu satu wae. Hah? Jangan pangdo kaset tangkil papan cabut sukun gitu doang. Gak nang gitu. Mau nangkil malu. Cari Tidak ale sukun gitu aja kamu. Senyak. Aja tunang gitu. Senyak tangkil senyak. Hai, Senyak tangkil. sudah tangkil. Cang di bina itu dina sengken. Oh senyak. Kami citra mau keling mani. Senyak. Hai, no citra ke no. Mati ci. Liu jeung la tegar. Udah jeung tangkuna tegar itu. Ganti ruwet. Bang buci mati. Saja mati. Hijau ada semau ini. Yani tunang cicang wangi bo mati ketanam cang. Tegar cicang wah. Ngelaki tunane bawah tuh. Untung cang malu. Sokonere banyak ring isin nang sini. Nih kasau nih. Kasau putih. 2 meter nih. 15 kali beli cang. Bekalan nih mati nah. Kau ingat sama bangkau nih ingat di sini. Jangan tahu lagi juga apa itu. Nuju sudah bersama lawan. Jangan tahu lagi itu. Bangkang las motor nang 14. Oh. Tegar nang bin molas. Oh. Ingatan tahu. Jangan tahu lagi itu. Biar kunang-kunang.
Bangsa ku sikut kupinge. Heh. Lagi sembiang teger. Ini kasih putih. Tawang putihnya orang Selom. Jadi Bang Tawawasan. Iya demen takut. Jadi karena dia mampir. Karena kepungnya. Pencak. Ketlagu lah kalau ngilam. Iyo sinah mau melait. Sing bani. Bajang melait. Sandur lah kalau pasti. Nyen maluin nanem ya olasan. Nyata balik. Bangkai balik ke tim siapa? Ini kuno abang seprit liang seprit pada bekelau. Ngalsan bu, selosan banyak yang alih. Seprit ini, sini jangkang alih. Kan? Aduh sedang Sing lagae dari Jelma ha? Udang sing lagae liu jo kayak dia. Duago kegen. Mampir duago. Mampir. Sakit nat dari Jelma bagong we. Udah sakit nat aduh. Mampir kija ajak ciglah singah pin. Ni bepurin gelas cai memarakan dini. Ni besing anang singah kija. Ye. Mampir. Acan nengah dari Jelma we. Bahasa Indonesia tu mampir, bahasa Bali ini singgah, kawan. Bahasa Indonesia mampir. Ada mampir. Oh, misi kecok-kecok itu. Aduh, duago. Ada jangan ngai-ngai ganti. Duago. Ini play benci pati-pati lasen ke mamai. Niki ampun. Aduh. Amat gede-gede ngonyang poreh ke polonce. Nang iwasin tuh, nak polos di kini doang. Polos. Marau upar. Polos. Oleh lah jadi nah. Nenek, menacing udiang, menacing ulut. Kok polos? Nah cahit lo mau gedap loh. Jadi bukti yang diharap gelajak jemaat ke gelut ya. Wah, uluk kawan. Marau kau jemaat. Apaan lagi itu? Aduh, uluk. Wih. Gua ngampun uluk itu. Sing jakete mau kena bener nak malu tawang. Sanjang. Naiwa sing yang kita germe-germe pengangon itu. Nggih. Ampang angin ladas kebar-keber botok air ni tawang cai. Gentan. Ha? Kebarang ada angin sing. Muluk itu tuh jadi gelut terus tinggian je.
uluk-uluk terus. Ampuran tiang uluk-uluk tu aku. Sajan ratu sing berjalan. Pingsan dia. Sing berjalan jiketeng perlu otak ciwe. Udah sing berjalan teblok cicing ya jalanan. Sing jeketeng dong. Saya cuma balik TV. Apa ada ini gini nih? Pir mampir gitu. Mampir. Lima nak mulu leser kini rawang cai. Ni sing dadi lengkong, ni sing dadi daun kini. Leser kini. Ni sing dadi ondal-ondel lang cai. Rawang cai. Yen ni ondel ci mai ngenen, ondel mai ngenen. Yen dot model di kenepot, di kenawan oyong ibu. Kengket kecap-kecap. Apa ya? Marau, kentan marau ketemu ces. Ya kentan. Apa mau kes? Liman mampir ces. Nama tu kadong kelima matang ni tawang, kadongnya. Dan. Bin, kena bin. Aduh, terus uluk-uluk. Kini nak. Tu kena. Bukan hoax ni maru ken cai. Limo nak leser kini. Hijau ontelang kalau kenen. Kemudian ni ontelang aliang ibu sakit. Limo leser, jak celap di tengah ni. Weh, ben ke tengah. Dong sing di tengah dong sing alo banyak kok boy. Ben uluk-uluk. Bian daya poloji boleh melesar kini ciboyong di tengah. Dot nyekok cai ni. Oh nyekok ya kini tot. Si zaman menjujur di tengah. Tahu. Wes. Halo. Sejak seret kita bisa main. Sajan. Wah, jauh uluk-uluk di tengah, oyong. Mai. Lidah sebuah tas Sing bangkau. jaket tu mai lalu. Ini sudah tidak wang cai. Apa makrana yang nyak nguber, nyak ngoyong, tawang cai. Tuh. Kelan nyoba, tu ada pejenengan di puri, ini wasin. Ini kena cik ingat ini body dog ini. Kini berjadi, bo bukti yang situ. Coba tulis yen ngoyong tulis itu maka Cina ya kang ngoyong. Yen keles tu kang ngubar ke mamai seseng-sengnya ngerudak bisa ke puri makejang banyak kalalih. Jadi kemudian ngangan di keni. Patamang, kelap banyak-banyak kumpul. Amul kelak ngajak saya mengeruang. Mumpung kelap pemulut pejenangan. Kal mati yang iya. Utang yang kate di jam. Kalau kini mo, awak tulisnya itu. Ya, Awak tulisnya. ben awak tulis ben ubar. Itu saja. Awak boleh pangubar ya. Ada yang cai nawang sesengak ilo nak mati yang ngoyong tamang. Jemak awak pai pangi boy gelahnya nak. Kenal je. Weh, nai wasing kedek bungut dia pesuyeh no. Pati lapla pati. Wah, bisa dah sikit lagu lembu. Liang bayon sih ada. Man ngubar nyaman si liang bayon cai. Kewala sen tawang cai kini melaksana ken punah ni tawang cai. Dapat api? Ni wasing apa ni? Ada lanying. Oh, kado dan lanying. Yen ni kadi ngodor basang cik keke kone. Lelosan sudah. Ngawak kolon cik. Itu das.
bedah pasang. Di bidan cingale kaya ini. Wah, ini ngalang mampir bener. Lulusan Jepang. Wah, lulusan Jepang nih. Apa? Lulusan Jepang. Ngaji-ngaji tuak deh kolon. Tidak biasa masan Jepang. Apa bahasa ini? Suno ceko bawang. Weh. Kalau mau nak bahasa ni kawan saya. Bahasa Jepang. Kenal mesti. Ini saja bahasa Jepang, kenal mesti macam. Lesepat tak kereku. Apa tu? Lesepat tak kereku. Woi, Wah, kena dua. hei. Oh, kita bacaan ini. Ini. Main kita bacaan ini yang artiang, yang ni kengken artinya. Lesepat tak kereku. Nah, Ini leset cepat berpikir otaknya. lah dokter sengaja kita tu. Wih, diamon nih. Apa ada tu? 100 rumah tewas. Wes. Kaplok ada rumah Tewas, tewas. rumah. Rumah roboh, terbakar. 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 Nah, tu len tu. Wih, berikan nih jawab pos. Telah terjadi tabrakan maut. Kereta api melawan bis cepat. Nah, liu sangkala ni. Nge. 10 Ah. orang meninggal. Oh, dah so ni. Baru ditemukan 5 orang. Yang 5 orang lagi melarikan diri. Weh. Tak lengah saya sengaja kita tu. Kenapa? Gawa-gawa bangke melarikan diri. Niki dong. Kali 5 niki live sekali di tiang. Weh, marah. Iya. Aduh. Hah? Aduh. Kenapa ini barangan Dia nyaman sih ya. Engke cigo. Yang kan lunas mau pamit, yang lo memen yang apa ya amah memen yang juga. Weh, sengaja ngeros kita. Oh, kena cikal mau pamit jani. Hilar puri nengok ke rama kita. Ian mula sangkani kita dot sini. Bang lah. Kai wala, cai nawa. Kaden cai ajak kelah bareng mana pasti nak lingsir. Ngemit tiadi jadi taman ketlon malu. Pet prade bengkel ini sengaja apa-apa nyen. Melipatan cai mulai. Bang lah cai mulai. Ring. Ramai. Wes. Maniaji suku neng kenuno jenenge kau kepurine. Di tiang dorong boleh matung itu dorong. Orang nama lu nyana nalen lantas tija lehar kena lingsir gitu. Kau tinjau semua kan nih. Iki ayu napi nang orang kalau nolo ini murah. Sing masalah. Ini mirip sebuah kelih. Si anak nih. Sing kain mantap kok. Papo gen ajin terus. Cucu pekain kelak-kelak. Melat nepokin. Nah iya sebuah kecap. Kak jajah pangsing jeneng mau pamit puri pangsing salah. Benar. Tidak mengunsur pamit lupa pancing jen lagi wabung. Dia yang mau pamit. Pamit bang lo memang. Sangkal mai loken pantepok. Oh, kak ini kian lo apa lo santai kacil ini. Ah, matur kene do. Kuning ayang kat tangkil mau. Jauh menau mau. Yo Paman aja bibi aja kejang ke benar aing kenal bayun ya. Yang sampun ajareh anak emang dandanipun mau pamit. Nah coba mapan dia mengerek gede nak mau pamit bapak nawang. Di puri dah sedang wicara jadi ada unuk tiadi ni bawa sangla ni bidan ke kodan bapak. Antuk rambut man. Nah coba tiadi mau pingit jadi ni patut ngemit wah
Iya parakan gelas sayang. Nah pengide gelas jani mumpung papa ajak bibi jaknya nemles teke amat yang kena gelas. Dini. Nah dini malu ngoyong nang ketlun papa. Praden pang pragat yasan ya adi malu di taman. Sod kete pang pada galang dan kena ya panggalang. Paman panggalang pamit mulai ke karang kepatehan. Pura-pura nen keduekan kena titiang pajang ulah bocanan dewa. Lendangan malih sarang tiga titiang makabet ring puri. Nangge kan jurasan kebet. Iya nunuk ku sing anang bapak ngelandang nunuk tuh rampang. Mana aja peka aja bibir sareng kangin aja mana. Lede, yang sama pamit nah. Ayo, Ya, Bang Pamit. Ya. Ya benar kamu. Kau ditukar sing orang aku yang itu Kene. Bang sing yo pati takon. Ida Dewagung coba ngepuriake. Tuturin panake pan kawang kedadian yo nyen jatin. nyen mulut titiang. Jatin ini Rahan Pragusti. Pragusti titiang. Weh, yo kene Pragusti jenangnya jelek saja. Niki dadong dia. Dia dadong. Kak, Tut medadong memenya. kencan dia. Nia. Kak, kakiang. Heeh. Kita makin kencan makin. Jadi kene mon kedo pengenikan Dewagung pando bekas salah. Dini Kartomo sen malu mayah dipuri. Kebetulan lah, fokus yang dijaga. Itu. Barang ada. Bong nih pasti bawa jauh memenin. Enggih, amanikian wan.